Sa some there no kwa na woka once a interview mu wugina ayafide kese so e ka some nipa pempem wote ne de e wo se wo kirem e bi a chenchen atwa de me ye adwuma wantua meka obi adwuma na ye even from Akabeleza to obi obewura mu ne se obi ye obi ade a me anaso obi miss e na be report de wasem ama no de fanta kwa ne bra na me chenchen atwa me ye ba ifu me ko fun tokwa ma So ebusianfo wo Ghana na se wo pese wo send this kama wo mo download the Lemonade Finance app no e wo App Store, Google Play Store. Never send this kama wo ebusianfo a omo wo Ghana. Lemonade Finance app no e free. So wo send this guy e free. E very easy and e very secure too. Exchange rates no so ye the best on the market. And catch our busian for more about trace. Some person will send this camera one. Or more use Lemonade Finance. Ubet me download the Google Play Store, any Apple App Store. Kai say Lemonade Finance free, easy, fast, and our exchange rates no so you're the best on the market. All right, Paulino, and now whom first higher food party I say. My be a woman abroaching quantum much nano. Yin titano cook a fool near quadro. Na ye cocoa near quata. Oh, yes, why fish and oko fom ko do no wayi koko see you try your cocoa near. Okay, I said that so. Oh, it's and then my bad fool and my kaim and crab in what I say. Aha, and you didn't come on. But on the 2nd December, nay Friday, that fiada, and you won't say ye chinchina train, and ye come with actor, what ye award, say, or ye one of the best fish farmers that were Ghana. And see a bass and intimate so what I say, because I sempa, was seven in the better train come on, no one carried you. Nay, who the NT already, equium, farming, Munisano, now also again inspired what I say. We actor there, but or tries again. Yes, you bedding. You be didi na importation so I think. Ati. Since na try. Also, But we be able to yeah, bako. Yeah, then I mean I say the Wellington booty the wow. No sense go chamba kunza. Bi wo ho na so. Bi wo ho dum ma bi ahye. Matia. And hu we ni we na ye market day wo me farm ha. Okay. Answer fish no ye o no munyina. Okay. Ye wo mom beto. Beto. Okay. Nti na ye da na ema na ba beto bi nti na basa na ye nyina adaji ni puso. So fifure ti mi ne ya won so ba na me bodwuma gidigidi. Wow. Nti esa na omo free echichichi omo around Kumasi bi so free Akraba eba. Wow. O de ma 24 bo pa. Some one even see two. You two no. Answer no most of the aquamo nkofa. Yeah. Alright. Ni tuba hadi afo. Oh, hadi afo. Obi pebia obenya direction no he be den wati aba. Wo pebia wo so fulai. Na obi sasa wo pe a Greek Izma Kumasi road. Okay. Ti wo duru ho a ye frɛ ba bi yabe. Okay. Tu free yabe na akodida. Okay. Na ofidida na wo ba hadi ni afrancho. Yeah. Okay. Nti unya duru ha na obisa chinchina twan. I do do afranto na obisa sa wo pe chinchina twan be bia no fish farm no wa. Akwala akwa ya won ne becho. But what special days are you na say time you be. Oh, fish no enhye da ni special day dey yan say edu time my matured say yedi. Okay. Ana yewe. Okay. Te yedu ho ne dia ye ton akopun time e besa. Nti say bi da so. E bi wo me na ye hya se ye ton akopun time e besa na e go fra sala. Nti unya bana but number be wo because before even your best start no e ma omo e bi omo pay bi because bi wo ha e bi a ontimi hwe video ni nyina nyi. Okay. Nti e bi a special number bi a. Okay. Betima fresh number is 0541 248720. Okay. 0541 248720. Okay. Hey. 20. Yeah. All right. Nti friend me try some the number no so e be go screen so nti friend baby a will be an or very mount direction now abeje and I'm the kama and then me ma be meji bi akofi. I didn't know free acting more all of a sudden say me be queer. Me film so like I say also be a question in the can queer there. Kaka be the woman. The tell me say queer ya dia ya wo mitum. Okay. If me kwa be me ma me papa nyina efre kurase na no mote anso omoba krom. Enti me nipa bi a tama yesusu akwa ati Kumasi ne ma kwan a ye kwa kurase
ekudi akwama Midi ni bi. aha ekokudi akwama wo de ne nya bia aha na yakudi akwama na ye afumnuma kakra na yasaba nti kuya yade a mani gye ho efiri me nkwara brema na made anya nti menyine ye na mehwe na mehu se still na no adwuma na o maame no papa wo de still na wo so nso to aso kakra na me dem de fa this channel Okay. Enti nyoma ben aside fish in the day game now. right now the aha no sisi the fish no ho a no but e bi ka ho aha nyina yakwase ho nyina okay akodidi ko se nyina yakwa okay na waka bibi apart from fish no ye enoma bi wo ho ye de be kan but enye ready nti no bi ti say mprako okay aha e wo ho a ye ba be ye na wo hwe on se buo bi si e kire no ho a wo ye enkrante okay grass cutter afi ne ye do omo ba afi ne mawi omo dan nti no by free next week ko ne do ma ba e na no so fra enwa okay snails yeah no so kakra and so be shasia wow or adwempo bi say ebia in the ebia 5 years to come no nanka what importation of fishes aye the free amount na eba na pa miguso okay miguso pa because me ada me check am who say fish are ye free amana no ba na che say enye easy kura okay nti miguso hwe ha so na na ebe 2 weeks okay aha nti me miguso a enche from next year kono pond no ye be ye akese more aka ho ebetima afa more fish said ye be ye ebetima supply more I supply more all right now me catch you say baby I will hear me free bia no lemonade finance say baby I will bia no so send this ka aba Ghana and as Nigeria and any other African countries you should lemonade finance app ewo Play Store and as iOS so download there no use promo code Polino POLEENO or Canada US and as UK or send there on the mount £5 and I say $5 now they are send this kind of about obisheni and I say what down for. I hint say me woman say honum no send this car rating e was sure ye pa e was sure enti scanner or the beba na emu ebe dupa ye. Minute chinchine try wa ha ye didi enkomo me pese o inspire or no inspire me so. Bra fishing no minim say enye adwuma e bete. E dey na o combine sin sene o kase wunja isini no na combine ni was a we as we be on him e na wo de botae bi si wani so a adagye ne bi eni ho but wo ye dan a enye aboa bia wa wo meka wo ze de tie no ewia so de bi esi wani so a obetimi aye adagye no so but me manage pa because ye twem ne de bi ama ha ne de bi ama ha nti wo ba ha obi wo ha wote ha se mini ha wo hwe ha but I had the actually every week be mama kwa na be 2 times. Twice a week. Yeah, mama kra no. But say me less busy. E wo dwuma me ya nka say acting ya de ne most na me wa ha. Me who Reverend Obofo videos be now or inspiring for say youth now I was say omonye kwai. Yeah. Who video ni bi. Yeah. Now I started that time. Na started that time. Okay. And I'm here now say I'm so dey me papa nti on say eja na oba na ya na wohu misia nti me hu say me papa say boss ada ru na sa ehye me kran kra mo ema me ye normal bebre nti we start here o de share no like o man hu say papa dey me ye ni share bia wo say o de man bia me share say from me born na mane okay me share say wo a ekoso me ka kire no nti ono kwa ye no nwanwa je ni nsem say wow me be wa ya ade nti shira so e ma me say me nyire me ho na me ye na me komani yeah unya bi mu abu abam say ana obi a otwasini de o de enfo mu ye den obi a otwasini asini no so e ma good morning obi ambu abam say me bi mu abam say even me bra panyi kura hu say me ye no so ehye me kwan say me nyire me ho no so support me kakra colleagues ani omo ye mo say sini for the party tree obi fan tree wo da any sa on say sini mu de sisi akura ma ye from international fisherman 3940 ne totokumo I say and akwye atwetwe but and they normal yeah no dey akwye normal but we fa ne sa but say embu abam dabi so we dey nya bambu dey on say me botai titu am dey ya dey we nyina ne say on say enipa edua bia obenyi na sini adwuma na ye no enye de bia na metimi akɔset so akɔ actor na mekɔka action cut ne nti me mmɔ makɔkora bi na me nyuluman bi no na ne mete ha
so me to kwara me ntimi nsori nko ho a nkwala ne the fish ne gum ma me a na me a oluma me sisa aduane gum kakra kakra na bi ho a kakra beba na mayi na mato ade adi. All right. Okay, that's fine. Enche be wura o sini a oyi me the fish ne ebe kwa wie. Na me hu sana wo ye package bi. Adwene package. And what that so ye? Me that so ye me ho ene kra no ye be hyase akọ bi ne. Okay. If we buy next week on the be ready and so surprise be so. Okay. And also the same numbers na. No so sir because December ya abrochire for be. Also mo kwa adwene ne enkoto baby abraha beto ha na yetu no. What I say wa betimi aba o say we na mepe anamboa. We na mepe point kill na ya ye ne kama amount. Ubenya no fufu, ubenya bebre di akọ. And I have also a market no aka say aha bebre we comfortable fresh air na wa relax here you dey open. Number na the same number. All right. The screen is into ya no afre. Yera YouTube mu kakra. Okay. Nancy na Papa J. Me senior Papa J. Okay, Papa J. Any Filaman didn't come up multimedia. Na Filaman den sembe minim so nya ehon ahwe bia. Okay. O say minim say ba YouTuber o ye panyi. Especially no ka Breman. Okay. O say as panyi for ne bi take advantage of enkra na omo action say ye boa mo. Munchi omo ka. Somehow can say because adwuma ye na this time around. Okay. Akwara bi ani ni adwuma bi na artist bi ani adwuma bi an e wo pay wo je no per day. Okay. Even right now na adwuma ye no kwa ye ntua ka say bi a wa betwa be week awi na 1 month awi anse atua wo ka. Okay. E per day. Day now we ya nti minim this time akwara wo say ye de na kwa ye adwuma. Okay. Day na so obi antua ne ka. Okay. Na minim hihye kwa ne producer na ye de. So what you say? Because SaaS me a wokan woba YouTube adwuma na ye na ye wo mpanimfo wo mu. Mpanimfo me chinchina twa me ka ho ye nipa tu ye na mpanimfo very good. Enti artist no bia wo ni pay a woba a day wo be ye adwuma wi na de wade ama na de ko. Okay. Enti asem na wo kan de ase aye na ka. Aye me na ka. Okay, interview no o can reach say e bia akra ni deserve e bia 300 cedis a day no. Okay. Now wa be ye adwuma. Producer and say na de me hu nye o. Nje 100 cedis. Okay. Na yes ahye. Okay. But on fa won ne say bia akra no nam form ana say on didi. Obu okro do be ye adwuma akoka o say me na me den. Me bo I'm putting you on the spot. Nti e was all bre on ase because one go ka say ya ye besa ayiwa free. Nti bisa na enka wo say nje o chire mu yiye. Okay. Wo kan say ya akoye general thing. Okay. E biton ba say ye me ana e ye wa na. Okay. But also we think body. Yeah. Okay. Some there e no kwa na wo kan once a interview mu wo gina aye fide kese so e ka some nipa pempem wo tene de. I was a witch him. Okay. E bi a chinchina twademi ye adwuma. Wa ntua meka. Anana chinchina twademi ye no so 500 cedis. E no ma me 200 cedis. Okay. Na ma hu se me. But o can say na what the suspense as hye nkofo tiri. By a nim de problem na ye dey. E free no. So what okay, enti e man say oye bold. E bi o show say okoken. Na so you free. O so dia we da aka. E say wenya aka but on say e wa asem bi wa o kan. Obetimi afira ne ntoma. YouTube adwuma na ye ne this time. Ye ni mayi we ye frame we nka ho because YouTube na nkasa na ye nguku 100 million ya de akobia YouTube channel. Okay. So what you say? You see ye omo mu gina we so because of YouTube channel no answer of fan of no kwenta no obi twan na adwuma entuntim kase wo yi obi afi YouTube adwuma. Okay. So what you say? Ba wo kwaye wadwuma I don't say this are a cast. Okay. E bia ni mehia obi a ochina me hia. Eno no nkire say mayi we amatundu ya me artist ba ntimi adwuma na woni. Okay. Nti anon mayi amatundu afi adwuma no ana very good and so me man fa na anya adwuma no ye matis man fa makwa adwuma fa na anya but obi fofo de amatundu akwa adwuma ba anya na kwara ne amatundu. Okay. So what you say enon nche so obi anya fu ba sa na adwuma no ete obi ntimi nyi obi free say me ma won ntwe be dem say bia wakoka enze bia say e bia wo twan na o de aye me na me polino ma babo nti na ma beka say twan me koye na adwuma kra wa ntua meka on say in a way also be feel say mabu anima dia wo kan emra kwa wo say we producer now the artist koye adwuma na say we ntua artist ni ka artist ni report ma me okay ana say
Mr. Obin ye me nu na ye hwesa na wa so Obemis aname we report ma ye be do sika ma anase be punish that producer no okay enti me nim ba bia saa de no course so a wantimi ama report ama me anase Obin ama okay o de ama ya anje wo sika anya de ama e na ye hwehwe mra nso ya ma producer bi atase wontimi fa artist bi ko ye dwuma bra wontua ne ka ya ma artist ni pay okay ebia a day wogi sei enti sei ni kwan so 1 cedi e free so and ye hwehwe mra no menyanya complain bi anka so obi meka nkyere me say ya na say okay enti say ebia wo ko face bia wo say wo beka okay na ye di usika ma ye hu nipa ko na wo je the punishment na wo ko tena fie adwene no ho all right the enti na me pebisem bisa we na odi aba na me bisa say mo bie mama nkra na hu say okay the right channel I bia obi di ade di wa e wo so fa no anyway mo bie mu sa okay obi an adwuma na ye even from Akabeneza to obi obewura mu ne se obi ye obi ade a me anaso Obemis e na be report de wasem ama ye me ni betima aka wasem ama apart from obi antimi nka wasem to unya asem a wo so wo be ka kire ye se ebia sei e na e ko so kwa se so obi antwiti yie ebia wo so mo aduane na wanfa ama wo ebia bibi na anko yi a wo be kan ye be hu ha e be se handle case no because we artist untimi kokoma ebi se wo kan se ebia wo kokasa na wo ka se ebia onfa anya enti eni kwan se obi ye wade wo se so na hawa eni kwan se wo koka okay wo kokontokwa na ma wo ho a wo benya asem enti wo de fa ntokwa na bra na me chinchira twa me ye ba ifu emi kokontokwa ma okay enti sa no mo be hide ni pan identity na ma fight eni enim hawa ye be se afa so be ka case na bibia be ye okay but mo ka actor bia e wo de oje no eye actors a mo malisia na se me man se wo de Filaman na aba won tia beka Filaman din ka mo list no o ka ho se ni nya na ye adwuma enti ne price the price o of we se onim se ne price e say yeah artist bia nim ne price okay artist bia ni ye adwuma bia enim ne price even time ya nya yi no kra na wa nipa na chef say yitwa ni kuma oduo ho no obi a metwa bo bi anto artist bi ba wa wo ye adwuma wo omode mo enyuma a wo ye no na wa wo enti price no wo ka na say producers ni gitum say yeah it's true say except for say ye de ma wa o de be ma wo de onya yi so baka say menua ene ye teme so enti artist bi a wo ye adwuma bia no wonim wa wo bo a eda wa ankasa so wa wo bo ne wa na enye ye na ye be hihye wa na ado wo bo no e ba say meji sei na ye so ye hu de ye be ya fa ho okay nti Filaman me sure say the interview over here okay na say the right channel was all fan na wa fa so ye kan say artist no obia won ne bo right omo na de bo ne ma na ma na propose bo ne ma artist no ye ne omo kasai enti se bia wo be kire ebo a wo ye den ye mfa ma wo ede wo ka wo bo ne wi a na ne producers na adwene ho na producers no be bia oh okay ne bo ne eye oh okay bia isu a ye mfa bi nka ho oh bia e dose wonte so kakra ma ye na ye sa no abeka wo de wo ka bo e so no na no abeka se oh bia wo bo no eye hi enti yesro te so kakra ma so okay bia metiase metiase obi wo se bia mente so obi so wo ka ne bo na atum se isa for a day no na ye ni asa beka to se wo bo na wo ka na day no isa enti ye ni aye de say e ka ho ama wo se de be ye be bo that's okay nti obi be fa ebia me polynom be say me fa artist na do you have to come to you guys and many artists be din komo right now untimi ni artist ni enkasa da sa de ma pressure eba omo so because enipa hi omo do so enti ajuma akoso ho we no omo twin so na office ni fish ni ya nti e kwase no se ya ntwin so na amem ho ana okakra yentimi ncheche omo nyina aha yenso ya pese ye gi fish omo nyina na ye yi akese gu one side na ye de nkoto anso gu one side aha se mo draining so na ye draining so ni na yi omo nyina okay Aze me ofa yini nsa no ofa tu ni nsa no na nso ni nkwan se de ko kwa no ni na enfa mu nkwa me say ada na mu fa tu ni nsa no na nso no enko straight aha mu ma no kwa na nkwan se de ko kwa no mu oba no ara enka ka me ba sisi awai misro all right try ga kra bi e be me yente ba to ma to no ba ba wo farm engineer nso no machine bi ase o na ye okay all right
Sorry, you were full I was saying making sure say the Juma no so you den air course ye. Aha, nti mo fanche. Aha, na me bisa bibi eh. Na be say bibi na asem refi. Me so ka review. Obekai. I for fanche farm na aje ya. But yeah, radio. How is the improvement of YouTube? Because they say na we say nkofo can Na obisa say so obi hia. Yeah. I know the am so one sign say press abebo. Yeah. Ebe famoso. Ebe famoso. All right. Now maybe say nkofo come costumes, costumes and other stuff the quality of the working. Say most so matikuo na more making sure say bibia in place and also ma kan ho asem. Yeah, kan asem na dia make kakra say costumes say enye ayedai amasa to say. Okay, I don't know. People are saying say bia basically mostly no costumes na say no ana. Uni bibi ya na toda ya ni ayen so no. Ene no. Anse adwuma bia ewo normal we so use ede. Okay. So ati ase. Sisi ye gina ha ye ntimi twa movie ewo farm ha. Okay. Abere be she suit. Okay. Obi kura be power so. Oh yeah. Very good. And ntimi ko twesi ni so wa kura say abra a typical villager wo be bo suit na de ne nambo. Aha, enti ya na costumes na ntimi ko office so bra be share full matter. Full matter nso akọ. Ya na eyi bia na ho ntade a. Yeah, yes. Enti se ne wa hwa ye nnuma bebre wo hwe the type of costumes not me say. Yes, it do any we na say me David and Goliath. Yeah, very nice. Yeah, we share ayi Akabeneza atade e hye ne ntade e hye shoma to say e super. Wa so na ye Akabeneza Jesus. Me anso na me say me ne Jesus. YouTube can call ideas man. Yeah, me say kakra bi na me de bo share once e ko buru nyam nti no. Na wo say ene no share Zacchaeus no to say. Ko didi Zacchaeus. So I say enti eno no hwa costumes na show na say different. Yes. Enti yeguso your fans and viewers no kasa yitie yeguso ye de omo pe e de mom this time around. Na say mo nye bibia basabasa. Dabi this time ye nye bibia basabasa wo hwe not just for the comedy aspect. Dabi ye ade a ye pese adwuma no nyini. Okay. Na pese adwuma no kɔ nanim. Ti adwuma nso ebe nyina ansa wutie futuo na de normal kakra awurawuram na adwuma no atimi left kakra. Yeah. All right. Major achinti na China wako because na food that what you say the repem you better that the food come about YouTube. But major wako no final words. Any Christmas message I do ma. The American nyina na say bronya na eba no. Ntoboase ne hia ebi de se mi password onya botre no ntiatia break because we bekum gungun na e aha na kese pa we ye nua ma omu twishen drivers for okay we say do some na pressure ne so o pa kwa bantem ba yesrew o kwa ba bedrum abehwe nkwan ene na ede danse e be hange na ba ko ewuwum na wuti hange form enti drivers for no so mo ma ye hwe ho yie na afi nso ye nia nso nipa na ye tikrom na ye hwe ye nso ye hu yie obi kan wa fache no wuti wa emfi no na hu se ewi ase bibia e wa hyese bia e wa wiye bo me fa kakra na yibidu. Wow, very nice. The wa hyese bia e wa wiye. The name still remains Armstrong Polino. There aha Polino media. Subscribe and click a bell notification so send away anytime we drop a new interview bia na get it straight. Password and cameraman. Akra. Na do wi ase. Uko iska. Mobile money may do. I also this car. You come to so video I trying to see to go in here. Mobile chief fish in the Ni try ni yet. To buy a chill more. What's that? Would you know see much? I have fish in sir.
That for sure. We put that rain. They watch in the bomb. I'm quite. Yanko. You know how I am in how if you finish the end of Buaguano. It was so sunny. What shall I see him? I mean, my sauce in a hand. Yanko. I didn't. I'm quite. Best farmer never no. Password. Best farmer. Kumihine. My master don't know Kumihine. Hey, Boss. Boss. Can be added over here. You are mono. Chumbe ye na enam no omu nyina gu ayinim. Ya din kan yi bia bi na ya scale. Ti yi ni say ya net na be che most na. Be che most. Ya scale na ya be yi sa akofunta be yi mu. Tumi ya pumping machine nya problem kakra. Ti farm operator kwakọ to yi bia be fix. Yeah. Ye be bon suo ni nyina. Na say be kase nyina ye be yi won. Okay. Cause ma me na oban fish a wo pa to ne ne. Enya fish keto. Fish koto ma enya ma na obebum ye. Obuoku. Ne he di omo ye. About 600 kilos. I feel many about 300 kilos. Hey. It would the woman ever drew the or no pebe bro so ana. Say me say a door so pa. A bro so. 2000 kilos. Yeah. 80 kilos no. Benti as 80. Mon check no. E mo ana kese ana say e buduro na mo de che. Say you weigh. You weigh. Until you pound per kilo. Per kilo. To 1 kilo. So no I can buma. Okay. Atiase. Na me ka se bia mu ano na kese bia wi a we ye kese we ketwa. You we kese no. We weigh abro 1 kilo. 1 kilo. Obetuma we bia 2 kilos. E dey ko ha. E di so anso bia 1 kilo e bia 800 grams, 500 grams na identity. Yeah. The kese no so chere. Okay. Fish ba kuti we 3 kilos. No say or na count ko. Okay. You no make no ho. Na me ko ho na me nya ni ye. Ye no ma san ba hu. Anchi beble. Ene na tro wan sa atu. Oh, na tro wan atu no so abefa nwa ko. Machine na be. Machine senka. Ga ene ba nan ko be ma ne abon so ni na nan ka. Aje ya mo ayi furo ayi nu net no. Mo ko aja o. Anya tete. Se no ya mbe jana ko. Anya. Okay. You go no say no. Then I had 10 years ago, the one day. Let us say. Akuna ogoin. Find or funny. I will take out the room. 138. And you are. Ade the audio calling ya the open bia. E mu duro no. Ya wono sizes. Sizes. I would say.
Yeah, na omo ye point and kill na yeah hotels akese le omo pe akese pa no and also the price is different. Different. So the yarn is to go one side. Tiano na was sort ya. I do go one side and also yeah, Twan. Not on. Okay. Matias pa. Nothing this you you both so need to be here. And your baby is here. One and also, once I catch it, it's a sad year now. Home and from I why no they teach them child. Teach them child. Ti wo baby out the tilapia ni good ni adwene ni tilapia o do mo fra. Etimi do mo fra. Me dey am do mo ni. Which do mo fra but wo separate o mo so na good. Ah me wo dey nti am me se me do mo fra. I won say So chiri. Tilapia no. Omo a good time your might me a pie no ma ha ba adwene no omo ha into the tilapia no didn't ka gum be month omo nyiri kakra now the catfish abegu the good time no omo wo na ya na omo ma ne bi nso timi feed e de ma adwene no ntina ya na e feed se omo wibi adwene na we tilapia ne ma ne ade ya aduane ade ya aduane Neza wo de wa na feed ni so ate kakra feed no board ni okay Matias ba kuma jana